cilj je bil s prvo vožnjo v polfinale, ampak ne vem, že ko sem štartal po rampi dol, sem vedel, da to ne bo nikamor peljalo. Dejansko sem se matral celo pot dol, kar je res sovražno tlevotactvo, če se mi to naredi. Mislim, da je bilo bolj tako boj za preživetje do cilja, kot pa normalno veslanje. Ne vem, cel teden sem se tako malo utrujeno počutil, ampak dobro, pa zdaj to za mano in gremo pozitivno naprej se spočiti zdaj, pa v nedeljo napadati na prvo najprej v finale in pol v finalu normalno odpeljati vožnjo, ker to danes ni bilo za nikamor in jaz samo upam, da ne bo na koncu vreme zagodilo, da bi slučajno kaj povedal, ker mislim, da pol ne bi bilo ferno. Ampak dobro, tako je. Ne vem, ne moram biti glih zadovoljen, če on ne steče, kako si želiš. Mogoče na kjeri drugi progi se to ne pozna toliko, ampak tlevotactvo se zelo pozna. Plus tega, glih zaradi tega ker sem lovil cel cajt dol ritem za veslaju, da bi čovn stekel, sem tudi naredil neumno kazensko sekundo in kaj višji od tazga cajta danes nismo. Ampak važno, da je to dosti in gremo naprej.